Kapitimen ampun ka Allah pahlawan Madura. Tarungku abile keadilan Nusantara. Jaya kegetor benga menangkap pahlawan salerana pepet epa peperen kota sampan ojue pon malah jejer dari Indonesia terus maju tor nantang aloro mosona Trunajaya sete amarga etepo bengsana namung lampa epon sebut salancengan. Pun malah jejer dari Indonesia terus maju tor nantang aloro mosona bengsana namung lampa epon sebut salancengan. Sateje para putra Madura jadi menki beto jeman raja beda kempengan akere sambil lengan karatona eka disa mungkin
pon tertisa. Pangeran Cakraningrat peng empat kasebut Siti Kapcuke Satria Panika ampun nyata soce abila negara sastriat segege bengal buru eci poci tabu ambu ketika cakepeng barang ngode pamon di mature. Pengburu diri sambil lengan karaton eka disa mungkin berlaut na pengkalan samaken pon tertisa. Pangeran Cakraningrat peng empat kasebut Siti Kapcuke Satria Panika ampun nyata soce abila negara sastriat segege bengal buru eci poci tabu ambu ketika cakepeng barang ngode pamon di mature ketika cakepeng barang ngode pamon di mature.